Achi Wikamataya Bauping COVID-19 Delta variant Mimau Kazat Merkasang Hiwivang State Chokarna Akama Tarik Tarada Chishodwi Aina Hapok the Zimik Show Tarawivang Total Curfew Haimi Haira Manipur Police na Constable Recruitment Samiki Dalaya Manipur winners being strike Sara the Vashok Haira Lake Hayangator, Aju about Ringphawon Zimik in a Pamidale, Aju about Mesa Ainanganang Rumsa. Akama Tarik Tarada Jishad, Aina Hapok the Zimik Show Taratang Wivang, State Lead Total Curfew Haimi Haira. COVID Delta variant he Manipurling Ayauda Clay take with a Man Kangarok. Kam kui kawai state Chokarna curfew haiki the Kalena. Jida the Sada Darga Sapulunki Kachi Otmurut, Kachia, COVID vaccine kakap, test kasa, medical service, water supply, power supply, telecom internet service, flight kuung kawa, Kalal Luyot Kazat, police, Kamakau Pongtui Kami, LPG Yao Kami, petrol pump, Kalakan Kana Ot Kupung Kari Ping Maningla, Kipa Kamazat Paimara the Chokarna Jizumi Haira. Tarik Tarada Jishad Aina Hapok the Makada Shini Aina Tangda Total Curfew Haira Kuchihi announced Kasa Aina Soda Shorkarna Jizukami Safety Protocols Ngak Maroksir Kawai Chief Minister and Biren Singh na Yariling Akaw Haira COVID Mimawi Delta Variant Ngayauda Kalehi Itumi Apam Mang Limaningla Ogutui Apam Gate Dalila Case Jungasang Take with the lay World Health Organization Nala Mimau Hi Sakshikame Mong Aina Rashogra the Ningshilak may kawai kala chakching may kawai hangmating haira. AFP we report atishu the jung kachang we kanawa hapta aina hapok the ogutu we COVID case hensang may kar haira. Kala chui case kuchungka delta variant ngasasaya da hanga. Masi se no magi hujik oiraiba positive no magi hujik le sidaiba migi sigi sang sigi yangagadi ai khoi kuiroi. Aduna amtang di tabiyo amtang di yabiyo naharol sing he tongnagumsi. Football sanabado matam kita lepiyo, volley sanabado matam kita lepiyo, tulen de picnic sepado matam kita lepiyo, nakan de labuk de sak sanabado matam kita lepiyo. Nemi tanani tanah mangani dum lepada sigi laina sidike koi kan mangani. Aduna mayam punamak laiba tarik taran depan sigi di waru bigano. Aduga policing, security forces including Assam Rifles, CRPF, ay loine senagani, MR, leirak ta lekai da polisang kani. Leirak ka lekai da curfew do thugai raga saksa hajana ba yoramba natragana football sana ba yoramba natragana volley sana ba yoramba natraga katukan mayam punba lebum phamba yoramba tawroga chu mado police na lokot pe action da mayam waro biganu maramdi ekhoi masi tahogdraga de ekhoi manipuri jati se chingdam na leiru se masi ekhoi yamna awa ta ba ya ba film leire aduna ne aina mayam da nolukna amadi kitang kallapna I appeal to Jerise, my Ampuna Yabu. Manipur Police Department of Mayor now being Wivang Constable Recruitment Rakhara Okas Kachangli Hapoki the lay. Recruitment Che Ukhrul Aina Kamjong District Wivang Okas Kachang Tarik Makada Panga Aina Makada Tishat Alungli Rungmiki the laya. Recruitment Apam na Manipur Police Training College Pangai Kala Atam na Ngator Pungchishatli Hapogra. Ningasang candidates being na Kachida District we Superintendent Police we Aina Hortak Kahai Zimik Shong Han Kuida Form Kuilaga District we Employment Exchange Li Okas Tarik Kutumi Alungli Misang Paira Constable Recruitment we Eligibility Ping Chitemile Class 12 Maning Aka HSSLC Ngorai Kacha Pass Sap Lungra General Candidate Ping Asan Fit Panga Inch Kutum Kap Lungra SC Candidates Ping Fit Panga Inch Khani Kap Lungra Jingum Tarada Jishad Aina Makada Turugwe Alungli Kalaping na apply Sapaira ST now ping Wivang Jingum Panga relax Samira Kapangkui Aka India we any apam akali duty taki kuchina Hangda Kale recruitment we post here Ariva temporary Aina Leya Ka now the permanent Haulapai de Lahanga Recruitment we test Saki Kuchiji physical efficiency return Kala Viva voice Aina Chang Yanki Kuchina Recruitment Sagi Kuchi Police Constable Post Shakani Hang Turak Hangda Kalena COVID-19 case Merlak Aina Shok Muhunda Kale Atam Hili trained nurses
Association of India we Manipur branch na aju kajang we tarik mukada chuko aina ot masala strike sara da washok haira nurse ping na atomic grade pay aina allowance hi chungsang milo da pora ka haiji sarkar na July tarik muku we alungli mamaya miyakha strike hapok haura da khlaina Trained Nurses Association Jina grade pay aina nursing allowance chungsang mi khawai we maramli Wednesday thang Chief Secretary le memorandum la misang haina Manipur State li la 7 pay implements how ka the Center Nurse li kami the State Sarkar Nurse pingwi pay la chungsang mi rana the memorandum chili hanga Naga yurli satsuki kuchi otsagli sharuk khui wibang NSCN IM Steering Committee we executive members kanili khishok haira Hangda khle NSCN IM na terminate sakahai Mainauni Vaisam Vimai Aina Jona Vimai Ani Khanina Yurli Kagahat Ot Kasahi Ningmong Rada Sanghaira da Hanga Party we Ayen Aina Yezoboli Mahen Sangla Mutung Maganda Kasa Kala Yurli Notada Yurli Kangasunga Ling Soda Otsak Rum Kahai Wivang Executive Khani Jili Naga National Service Party Kala Shokar we Aina Kushok Kahaina da NSCN IM na Hanga Steering Committee we executive member Mang Maningla Kareli Vaisam Vimai hi religious wing lila kahaka otpam phungkasana da hanga Executive Khaniji Naga Yurwivang Maphagi Kaji Otmuru Tata da Kaleji NSCN IM na Kasha Samphangda Jiwi Maramli Pengarum Kawai Mainauni Jili NSCN IM na Kangahot Kala Jiz Kamili Mahen Sangla Raga Haina da hanga Kala Vaisam Vimai Aina Jona Vimai Anili Indian agencies na Chijin Kasana the NSN IM we press statement Jina Hangsanga. Members Khani Jina Kareli la Akha Khanishi suspensa the terminate la Sahai Kasana the Lahanga. Terminate Kasa Ainang Soda Anili Otsa Kangarum Kipali Kamamia Mara the NSN IM na Hangmating Haira. Mainauni Jina Naga Sarkar we Ot Kala property Shijinda Klay Psychorala Hapta Akawi Alungli Mika Kawai NSCN IM na Jizumi Haira. Ayang Zin we report Atishuda Ukhruli COVID positive mi Phanga Samphanga. Positive Aka Leshipung Hospital test Kasali Samka Phangna. Kala Mati Jina Apam Gatay the random test Kasali Samka Phangna. Ukhrul Town Hall Screening Center li mi Tumrada Chiko test Kasali COVID positive Masam Phangmana. Ukhrul District Hospital Screening Center li Tharada Kuthum test sada positive Masam Phangmana the DSO report na hanga. COVID second wave khara hili Ukhrul District li Ari Rashungda COVID positive Samphang Kahai hi Ayawi Phangaji Jangda Shashini Hangchiko the Shini Kashung Haira. Kala Arishang Aina COVID care center li COVID Nahag Sami Shini li Aya discharge Sami Haira. Ari district li COVID kazam hungda khle mi hang thuruk da mati leida leida ayang jing DSO we report na jithemiya aya aina tangda ayar aina Manipur ungajang airport aina entry points pingli COVID test saka hai hi mi lakshini thing thuruk shamati hang phanga da kuthum kashung haira kala state we apam ngate te do we laboratory test sada psychorung room laga aya COVID positive mi thinka Shaka Mukada Chishat Samphanga the state we ITSP na Jithemiya. Ayang Zinaina Tanga take a kui Atishuda COVID positive case Infal Eastli mi Shakani Hang Chishada Chiko Hina Jung make up the Samkapang Nasaya Kala Infal Westli Shakani Hang Shini the Chiko Churajambur na Shaka Mukada Panga Kakching na Shaka Tharada Chiko Kala Pishnaburli Hang Chiko the Turuk Hipping Hina positive Kuchungli Zangdalei. Ajontang tarik tharada kuthum aina ayang jing alungli stately COVID kazat aina mi tharati sangka haina. Ari rashungda mi mau hili thi sangka hai Manipurli mishing thinka shakathum hang phanga ka haira. Kala ari mi thing thuruk shaka hang chishada phangana COVID kazam hungda layada ITSP report na chithemiya. Aya Samkapang report Atishuda Ukhrul district li COVID vaccination aya aina tangda kap ka hai Mushing Ting Tharada Chishat Shashini Apakatum Kahaira. Chewing a chili Ting Tharada Panga Shaka Mukada Chikona first dose Kap Kahaina. Kala Tingutum Shapanga Hangshini the Matina COVID Aritos Peda Kapaira the Hanga. Tingum Tharada Chishat Aina Hangmati the Matiwi Alungli Kale Mushing Ting Turuk Shakani Apajikona Kapaira.
Jingum hang matida phanga aina hang phanga da chiko we alung likhle machine thingkhani sha chiko hang phanga da kuthumna ka phaira kala jingum hang thuruk aina atung ping thingkhani sha kha hang shini da thurukna covid rg kapkhui haira da report china hanga thui ka hai atam ka sang kha sarkar na matha da mayang sangmi mada rei ka sangwat lak ka haya sambu area li kum kchi zur khara tharan sangfu mazat ka paiwi shei ka khu chotlak aina khangra ka haina kha ajugum wa khangajei khuira da jikatha wikasat khawat ma leimana da hanga mapum katamna long president quiru racing am chaijana ka hang athishu da ajon thang jung tarik thara da mati thang shurui aina sambu area le khangri shongfu ngalei jakshilak aina mingsang hauda shongfu mazat paila leig saji thangkhani da mayang sai haila akap akai kuchung khashijin laga semida ayang langda kari jatpai ngasak haira chida da atam chada ot sakhmiji musod mida mupum katamna long na hang hai shongfu kasem jiwi contractor and budhajit singh kala sub contractor pibam soni singli ningshi kuchung kha phongshok haira ajiwi khamata ya pawping ladluida pamile covid-19 delta variant mimau gazat merk sang hiwiwang state sarkar na akhama tarik tharada chishodwi aina hapok da Zimik show tharawi wang total curfew haimi haira Manipur police na constable recruitment sami ki dalaya Manipur winners being strike sara da washok haira Aju pau hinang chang haira pau ngana da klei na thum psycho relate ringapha color khamahaya Zimik show sa serano